Amogela dikgang tsa BTV News sana kwa bonga motho a gaetso a go tswa ka tlhamalalo a motoropokgolo Gaborone re simolola ka ditlhogo. Tatolo ka bokgweetsi ba sese a re puso e dira ka bojotlhe gore dikgwebo di kgone go dira sentle mo lefatsheng leno. Sesola sa Botswana se tshwaragane le sa America ba simolotse ikatiso go emelana le diemo tsa tshoganyetso. Fa batabogi ba bararo ba tla bo ba emetse lefatshe leno mo lebelong la 400 meters la borre phirimaneng eno. Motagaetso dumela amagala nna o darabanteng ka channel a mantla babili a ranola dikgantse ka puo ya diatla. A re simolla puso e tlamile go ema nokeng mo go tseneletseng mahama wa go dira dithoto ka seo se le botlhokwa mo go tswakanyeng le go godiseng itsholela lefatshe leno. Seo se builwe ke Tautelo Dr. Mokgweetsi Masisi ko pulo semmusong ya phutego kgolo ya Local Manufacturing Summit e simolotseng mosong ono mo Gaborone mo Jadi Mokibelo ka dintlha. Go tswakanya itsholelo ke nngwe ya dintlha tsa konokono tse lefatshe leno le dumelang e le bokamoso jwa lefatsheng la Botswana, mme mo godimo ga mo lenaneo la thomontšha le gatelela maiteko a go hetogela go nna lefatshe la itsholelo e ga go dingwana ka ngwaga wa 2036, mme ke ka mo go leng botlhokwa go nonotsha go thabolola le go ema nokeng mogama o wa go dira dithoto mo go nneng pinagare mo kgolong ya itsholelo ya monogae. The manufacturing sector has proven to be the engine of growth for many economies around the world. The rapid growth of what we have now come to call the Asian tiger economies was powered by the manufacturing of goods for domestic and export markets. Botswana should also use the manufacturing sector to boost her GDP growth through creating the urgently needed quality jobs in a host of mining operations and in the emergent industrial development linkages and a supportive service sector. Mo go tshwaraganeng mogama wa mepo o nnile le letsogo le le ga godimo mo go emenokeng dikhamphane tsa monogae tse di dirang dithoto. We need to be taking all our manufacturers through a process of ensuring that they manufacture goods to the correct standards. We've already engaged Botswana Bureau of Standards, BOPS, to draw up standards that our manufacturers can use. And I think it's worked very well in terms of ensuring that we get those standards verified. You'd note that the mining sector or mineral resources have finite minerals, and life of mine reserves in Botswana are now measurable in years rather than decades, as the mines are running out of high-grade ores. Therefore, the time is now for the manufacturing sector to be a targeted area of growth in trade, supported by policy frameworks such as Africa Continental Free Trade Agreement, as well as global markets like the AGOA. Phutego kgolo e tsweletseng e tla itebaganya le dikgang tsa popoto di akaretsa tumelano ya go tsamaisa kgwebo gareng ga mafatshe a Aforika kgotsa AfCFTA, selebego sa mogama wa go dira dithoto, mmaraka wa thekiso ya dithoto ko ntle ga lefatshe leno, ga mmogo le dikgwetlho tse di lebane mogama o le go ta ka tharabololo go yeng pele. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Masola a Botswana le America ba mo ikatisong go tlhatlhelwa dikitso ka go tsibogela diemo tsa tshoganyetso. Mothusa moeteledipele wa Sesola sa Botswana Major General Joseph Selo a re ikatiso eo e tla tiisa botsalano ba lefatshe la Botswana le la America ka jaana bobedi jo bo setse bo bereka mmogo go tlisa kagiso kwa mafatsheng a tsogetsweng ke mekubukubu. Major General Selo o buile se a se bodisa semmuso ikatiso eo ba bane ke o lebogela dipotsane ka dintlha. Masola a le makgolo a supa le masome a mathano ke gore 750 a tabo a tsene ikatiso ya Southern Accord 24, bontsi jwa bone ba tabo ba tswa mo sesoleng sa Botswana. Ikatiso e tla tshwarelwa ka kampeng ya Thepephatshwa le ya Shoshong ga dithuto puisano di tla tshwarelwa ka Gaborone Technical College. It is in no doubt that the complex security environment that our militaries operate on today malatsing a sesola se lwantshana le dintwa tsa maragana teng go tsologela puso le go tsosa mekubukubu e tsosang dintwa le thakathakano. Symmetric warfare largely occurring in the realm of insurgency and terrorism in intra-state conflicts.
As you can see, we have a lot to accomplish over the next 2 weeks, but I'm confident that, together, we will build the joint readiness necessary to respond to future crises and conduct bilateral peacekeeping operations. Re tla bereka ka nata mo dibekeng tse pedi tse ditang la tshele re tshela mo go lone ga la iketa le batla re ntse re le malalaalaotswe. Working with our partners is how we will succeed in tackling these changes while safeguarding the citizens that we serve. Esteemed generals, it is evident to me that this is how partnership works. Sola sa America sa kgoletse go thathalla sola sa Botswana dikitso tse di ta godisang sesole se. On the 22nd of September 2022, the BDF and the US North Carolina National Guard through the State Partnership Program, we signed a bilateral. Maesa Botswana la America dirile ditumelano tsa go disa botsalano ka go tshwara ikatiso ya mohuta o. And so this exercise Southern Accord is actually scheduled in that bilateral country action plan. So we're looking at doing readiness and building readiness for both the U.S. and the BDF. So that readiness is a broad brush of training that we do, whether it's women in peace and security. Ikatiso e tla be itebagantse go thusa Botswana go nna le bokgoni jwa go tsibogela diemo. Infantry training, platoon training type of activities, as well as disaster response and relief training as well. Major General Selo o kgothaditse bao ba batla bong ba katisiwa go dirisa sebaka seo go ithuta ka go themo sesoleng sa America le go nna ba le malalaalaotswe ha ba ka bitswa go thusa kwa mahatsheng a sele. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television Gaborone. Motshwarela mokamedi wa Botswana Public Health Institute Dr. Thebe Macheke re ba tsholetse ka go rulaganya lenaneo la National Health Emergency Response Operation Plan le ka lone le hatseleno le ipang mo tshiamelong ya go ka tsibogela tlhagogo ya malwetse a pehela mo isagong. Dr. Macheke o tlhalositse se mo phuthegong ya bana le seabe ka go harologana maabane mo Gaborone. Solofela Tombale le Alton Kgwatalala ba go tshwaretse pego. Bolwetse jwa COVID-19 bo sedimositse dikgwetlho dingwe mo mehameng wa botsogo lefatshe ka bophara go akaretsa le lefatshe leno. Dingwe tsa dikgwetlho tseo di na tsa baka dintsho tse dintsi fela thata. Ke ka moo lekalana la World Health Organization le itepatepantshe le dikgang tseo go leka go rarabolola seemo. Mangwe a maiteko ao a akaretsa go simolosiwa ga National Health Emergency Response Operations Plan mo Botswana. Re ntse re emela gore go nne le seemo sa tshoganyetso e be e le gone re tsibogang re sa dire mananeo a ka re kgontshang go tsibogela diemo tseo pele fa di nna teng. Le fa go ntse jalo re na le lekalana la Botswana Public Health Institute le le re thusang go dira ditlogamaano tse di ka re kgontshang go tsibogela maemo a motlhale o o sentle. Ka jalo se ke one molaetsa wa konokono wa thutopuisano e. Maitlamo magolo a lekalana la lekgotla la ditšhaba la botsogo WHO ke go tlhomamisa gore mafatshe a dira mananeo a a tsepameng a ka thusang go fa kaedi gore a ka tsibogela diemo tsa thuso ya ntlha jang ka tsela e e siameng. Re Macheke o gateletse botlhokwa jwa maiteko ao a supa fa e tla nna lenaneo le le akaretsang bana le seabe ka go farologana. Go na le ba temothuo, lephata la tikologo, metsi le makalana a mangwe a ikemetseng e se ya puso, CDC, WHO le Red Cross. Barutegi le bone ba teng gonefa. Re na le ba UB le BUST ka gore dikgang tsa botsogo di ama mongwe le mongwe ka jalo go botlhokwa go akaretsa botlhe. But it affects everyone, so everyone has to be part and parcel of this whole plan. I wish to commend you, Dr. Macheke, and the BPHI for ensuring that Ke eletsa go leboga Dr. Macheke le BPHI go bo le bone fa go le botlhokwa go akaretsa bana le seabe mo dikganyeng tse. Ke itumedisitswe bogolo thata ke bona le akareditse dikgaolo go nna bontlha bongwe jwa thuto tse mo bekeng eno ka gore ke kwa dikgaolong kwa bontsi jwa ditiragalo di leng teng. Because it is in the district where things happen. Tlogamano kakanyetso ya lenaneo le e solofetse go wediwa ka la botlhano pele go tsenwa mo legatong la ditshekatsheko. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone.
balemi kwa motseng wa Bobonong makgaolong ya Bobirwa ba tsosolositse ditso tsa go lebogela thobo go somarela tsamaiso eo le go ya akaretsa mo mekgweng ya sešwa ya go tlhabolola temothuo. Ba re go dira jalo ke go rotloetsa tirisanyo mmogo, popagano le neelano ya balemi ka mafelo a beke. Ba ne ba rulagantse moletlo go lebogela thobo e le la ntlha ga e sa lenaneo la temo letlotlo le simolodisiwa. Karabo Molusi ka dintlha. Ba ke bomme le borre ba ba tsereng boikarabelo jwa go diragatsa keletso ya lefatshe leno ya go ntsha dijo tse di lekaneng mme ba sa tlogele ngwao kwa morago mo nakong ya diphetogo. Ba gorosa thobo ka dikoma, ba supa kapari ya ngwao, kapei ya dijo tsa setso le mmino wa sebirwa. Rona ha re gola tiro e ne re utlwa le digelengetsa. Ra sa gopole gore e ka re mo letsatsing lengwe le le thabileng ra bona ba birwa ba kgobokane jana. Ebile go mo ke le ra ikere ke tiro e tona thata se ke la etsa motho ka gore e ne e kopanya ba birwa e nna tšhaba e le nngwe hela ka gone go kgobokana go nemo. Go ta bo go se mosola gore re bo re ntse re bona ngwaga le ngwaga kgosi a emaga a bolotsa letsema mme ga ke anda a bona phetolo ga re ke re mosupetsa gore re boneng re dirileng jalo he ga bo go raya gore gore re eme ka dinao ba tise le peo e le gore kgosi lo bula letsema ka yone e kopantsweng re tsa gore letsema le tlo bula ka September mme gape re ba lebogela gore se ba sitisitseng tiro e ke ya ngwaga ba bolo go itogela go lwe ba sa e dirise. Selekanyo sa thobo ga ise se tlhomamisiwe mme balemi ba le 371 mo go bone ba le 303 ba ba neng ba dirisitse lenaneo la temo letlotlo ba ne ba beile ditema mo dihekereng di le 975. Re saletse ko morago ka go tlhatlhoba mebu le go dirisa menontshane mo masimong a rona. Le lenaneo ka le ne le lesha go ne go na le dipeo tse di neng balemi ba rona ba di batla mme di tlhaela di seo ko marekisetsong. Le ha re kokonetswe ke manokonoko a luba ra re tanki modimo o tla hetola tsotlhe go ya molemong wa rona. Balemi ba ne ba itsa motlhala mo go tse ba di dirang sentle tse ba tlamegang go di emisa le tse ba tshwanetseng go di tokafatsa ka temo ya segompieno e le kgwebo. Mo malatsing ano re dirisa dipeo tsa di-hybrid, dipeo tse di bogadi bo gaufi di na le thobo e botoka mentswa le tsa rona tsa Setswana ha re ka re di lema le tsone ra leka gore re bo re thathubile mmu yalo ra tsenga dikota tse di tlhokagala mo go tsone le tsone di ntse di na le thobo e rileng. Tiro ya tebogelo thobo e tla tshwarwa ngwaga le ngwaga mme a tulositswe go akaretsa metse e mengwe ya kgaolo ya Bobirwa. Ngwao ya go lebogela thobo ga se fela go supa ditswa tshimong ke go tiisa balemi moko ka go amogana maitemogelo ka ditsamaiso tsa Setswana tse di botlhokwa tse ba ka gatelang pele ka tsone mme di sa kgopakgopetsang le maikaelelo a lefatshe a go tlhabolola temothuo. Karabo Molusi, BTV News, Bobonong. Fa re kantse ditshwalo wetso go rotloetsa go bala le go kwala mo bananeng ba ba dingwaga tse di kwa tlase go thusa go lotsa ditlhaloganyo tsa bone ga mmogo le go ba tlhatlhelela ka dikitso tse ba ka di dirisang go fetola matshelo a bone. Se se tlhalositswe ke motlhami wa mokgatlho wa Gaborone Book Festival Mekinanao Phele ko tshimolodisong ya dibuka tsa bana tse di gatisitsweng di ribololwa mo maranyaneng. Mojadi Mokibelo o na le ko dibuka di rile dipolelo tse di ka tsitsibusang tlhaloganyo moithuti segolo jang yo santseng a le kwa tlase ka dingwaga mme di na le bokgoni gape jwa go supa ga thuto e ka tosa bodutu go simolodisa semmuso dibuka tseo tsa bana mo go akaretsang dipolelo tse di 10 go tswa mo bakwading ba lefatshe leno go supile bokgeleke jwa bone jwa go kwala mme mo letlhakoreng le lengwe go tangwa ka bana go ka bala le go anywa go le gontsi mme dipolelo tse go tlhaloswa di akaretsa bana botlhe. Reading aloud also build confidence. Go bala go nonotsa moithuti maikutlo sekai mo mantoneng a borutelo baithuti ba ba dumelang gore ba na le bokgoni ke bone
ka dinako tse dintsi ba di gogang ko pele ka nako ya go bala mo mantoreng a borutelo go na le ba ba dumelang gore ga bana bokgoni ka jalo re dira se go rotloetsa go bala ga bana ko dikolong. Bakwadi ba supile melaetsa e nonofileng jaaka ba gatisa dibuka tse. Ke ne ke batla go gore ke kgothatsa jalo bana gore ba nne ba itumela motsotso mongwe le mongwe wa go berekela selo gore ba kgone gore ba itumelele le yone katlego eo ga e setse e gorogile. Nna ke ba ruta nako ka botlhokwa jwa go bua nnete le kgang ya gore tota modimo o batla gore rotlhe ba re nne re bua nnete. Bana ba tshwanetse go ithuta go tota ba bangwe ka gore motho o sa motote mo nakong eno e ka tsoga e le mothusi wa gago mo isagong. Puso ya lefatshe leno e tsaya ka thwagalo thuto ya karetsang bothe ke ka mo dipolelo tseo di gatisitswe le mo maranyaneng gore di kgone go goroga ko babading ba le bantsi le bone ba ba le jwang ba le kgakala le ditamelo. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Barui ba kompone ya Future Genetics ba kgotsa dikhamphani tse di ba emeng nokeng mo mosepeleng wa dingwaga tse 3 mo tirong ya go tlhabolola temothuo ka go tshegetsa ditshupa ngwaga le ngwaga kwa Kgagodi. Dibui kwa moletlong wa Kabo Dietsele le dijo tsa maitseboa o neng o tshwere kwa Phalapeka la Matlhatso di ntshitse bopaki jwa botlhokwa jwa go rotloetsa maiteko a balemi barui le maduo a akaretsang tomagano ya dikgwebo. Karabo Molusi ka dintlha. Ba ke bangwe ba bagwebi ba batla gakologelong ka seabe se ba nnileng le sone mo ditsong tsa maiteko a khamphane ya Future Genetics a ditshupo tsa temothuo tsa ngwaga le ngwaga le thekiso leruo ka palabalo. Ba re ba lemoga temothuo jaaka motswedi wa itsholelo o hetlang tomagano ya dikgwebo go tswa ka didirisiwa, dipeo, menontsane le ditirelo tse di rekwang ke balemi barui fa mo ntlheng e nngwe ba kwala dijo le ditirelo tse di tswang mo mohameng wa temothuo. Tonight we celebrate not just the achievements of Future Genetics, but re lemoga seabe sa Future Genetics mo go nonotsheng dikgwebo tse dingwe mo itsholelong ya kgaolo eno. Tshwaragano e senotse tomagano ya dikgwebo. Network of interconnected business. Ke fano go tla go leboga tota. Monyetla le re o neetseng as Future Genetics gore re nne part of you. I don't see this as sponsorship as such. Ke bona e le lenyalo. We are also attuned. Re lemoga gore kabakanyo itsholelo ga ya ikaega fela ka meepo ya akaretsa mehama yotlhe ya itsholelo jaaka mo sebakeng se re bua ka temothuo. In this particular case, farming. Ke batla re ke leboga thata le di-sponsor tsa rona gore re haka lona le re godisitse tota go simolola le gore simolotseng teng ke ngwaga wa rona wa boraro mme mo ngwaga wa boraro go supagetse gore Future Genetics ya go kae jaanong go botlhokwa gore mo mosepelo wa rona re o tsamayeng ruti re se ka ba ra kgaogana ga re kgaogana re dira gore ba ba re lekang gore re ba rotloetse kwa le bone ba se ka fitlhela dilo tse dingwe. Le fa ba itemogela kgolo le kemonokeng barui ba rekeletso ya bone ke go ngoka ba rotloetsi ka go farologana gore ba kgone go tsweledisa tema ya go thusa lefatshe leno go tlhabolola itsholelo. Mme dingwaga tse di fetileng tse re ntse re goga ka thata tota komiti e tshwere bothata e le gore dithuso di a thaela go tswa ko ba rotloetsing ba ne re ka ba bona go tswa mo mokhutlong le tselegatshe mme hela ngwaga ono sello ne se le botoka re kgona gore re tshware ditshupo re bo re di wetse di-breeder tsa rona ga ne go thaela teng ba kgona go tsenya lebogo mo pateng gore ba kgone go taleletsa re kgona gore re wetse tiro. Lenaneo la Phirimane le ne la garelwa ka go abela sekolo se segolwane sa Kgatadimo kwa Kgagodi melora le didirisiwa tse di tla fiwang bana ba ba nnang kwa sekolong e le tsela nngwe ya go nonotsha tshwaragano le morafe. Karabo Molusi, BTV News, Phalape. Banana ba rotloeditswe go ikgapa mo ditirong tse di saeletsegeng tsa borukutlhe le go dirisa ditagi gareng ga tse dingwe ka jaana ditiro tseo di ama isago ya bone. Seo se builwe ke ratropo wa toropokgolo ya Francistown re godisang Radisigo kwa mogwantong o neng o rulagantswe ke kereke ya St. John ka la Matlhatso o maikelo a one e neng e le go kokoanyetsa kereke eo madi a go e tlhabolola. Tere Makgweng ka dintlha.
maikaelelo a mogwanto o ke go kokoanyetsa kereke ya St John mo Francistown Madi mme kereke e dira jalo gape ka go laletsa bangwe bagolwane ba toropo. Ratoropo wa Francistown Rera Disego o ne a bona go le maleba go dirisa sebaka se go bua le banana ka jaana go na le matshwenyego mo toropong ya Francistown a bangwe banana ba ba senang boitshwaro jo bontle. O rotloeditse banana go nna le boikarabelo ka jaana e le baeteledipele ba kamoso. Ke batla gore ke lore ke re se ke sone sebaka se lo nang le sone sa gore lo simolle go itemoga lo itse gore bokamoso jwa ga tsela rona la Botswana bo mo matsogong a lona bo mo magetleng a lona lo ka tswa lo lebile botsadi jwa lona bo le gano lona itemogeng ka tsela ya hapegileng gore go na le mo go gapele ga lona mo go lo lebileng mo re sologetseng go le gontsi mo go lona segolo bogolo lona ba le go letse mo tumelong ebile gongwe bangwe ba lona lo setse le kolo ebile ke reng itseng hela gore ha re le hatsela Botswana re riana re itse gore re motlotlo ka the generation e leng gore re na le yone. Ratoropo o rotloeditse batsadi go nna le karolo mo matshelong a bana ba bone go ba itsa go anywa mekgwa e sa siamang mo bathong ba sele kwa ntle. Mo itemogelo e re na le yone ke gore malatsi ana e ka re anong tiriso ya ditagi ya etegela e nna ntsi segolo bogolo mo bananeng batsadi ba bana mo nako ya gompieno santse re sena tshepo le gona go itse gore ngwana ga go ga bua le ene seo se buang se mo khupisa to what extent a ngwe o tsogolegelwa ke ngwana ga go wena o tswetse gore moroma hela ka tletse go moroma so ke ngwa dikgantse tse ne ke bua ka tsone le mo go bone le bone batsadi ke ba kopa gore a re rapediseng bana ba rona ka gore tsela e ba e tsamaya mo nako ya gompieno gore mo letshogong ra ba buiga ga gore ga re itse gore ba tenwa ke kereke e dumela fa seabe sa yone mo setšhabeng e le se segolo ka jaana e na le bokgoni jwa go aga motho e be e rotloetsa mowa wa go itirela. Go kolenka le buang le bakao lengwe ke gore go a itirelwa o se ka wa emela gore go tla nna le motho o tatang a go direla gore ke encourage ma gospel botlhe go tanetso tsa lefatshe gore ba e leke gore ga go nna le ditiro tse di ntseng jang ba tsenye matsogo re eme ka dinao ga o sa itirele mo gore motho o tsewa serious ka gore o itsa serious le ene. Ke lekgetho la bobedi mogwanto o dikilomitara di le 5 o tshwarwa mme maikaelelo ke go dira ngwaga le ngwaga go leka go kgobokanya madi a ka thusang mo ditirong tsa kereke. Terry Makgoeng, Botswana Television, Francistown. Kitsiso yo re tsenya ka tlhamalo mo go tsamagantshang sele mme mo go tsone matshwititshwiti a batho kwa Somalia ba direla dipopello ba lopa gore go tsele dikgato ba ba nnileng le seabe mo dipolaong tsa batho ba le 37 le go gobadiwa ga batho ba heta 200 kwa marekisetsong a dijo le dino a mo letshitsing la lewatle kwa Mogadishu ka la botlhano wa beke e hitileng. Mosi wa lehatshe la Somalia wa re o supa ka monwana le kgamo la Al-Shabaab ka mo tiragalong eo. Mo maitsiweng a la botlhano monna mongwe o ne a bonwa a siana fa gare ga batho mme ga tloga ga utlwala phatlakano. Monna yo o tlhokafetse mo tiragalong eo ba neng a na le bone ba le bararo ba bolawa ke mapodisi mme a le mongwe a tshwarwa. Tiragalo e ke e masisi ha e sale ya Phalane ka 2022 kwa go neng ga tlhokagala batho ba le 100 mme ba le 300 ba golagala. Mongwe wa babopeledi mme Khadijo Ali a re ba ba dirileng tiragalo eo ba ila lehatshe leo. Re tshwanetse go lwela lefatshe mo babeng le go le sireletsa mo ditiragalong tse. Lekgotla la ditšhaba le lone le kgadile le sa kgomathe tiragalo eo. Mokwaledi mogolo wa lekgotla leo o tlhalositse fa hutsafaditswe ke gore batho ba kwa Somalia ba tswelela ka go ralala diemo tse di maswe tse di dirwang ke ditsuludi. Ditiragalo tse di ntseng jaana di tlwaeletsegile kwa lefatsheng leo. Ka ngwaga wa 2021 lefatshe la Somalia le ne la nna la boraro mo sekaleng sa botsuludi mo Aforika. Morago ga tiragalo eo, Tautona wa go Hassan Sheikh Mohammed le tonakgolo wa gagwe Hamza Abdi ba ne ba kopana le baitshireletso go tla ka ditsela tsa go gagamatsa itshireletso kwa lefatsheng leo. Laone Legwale, BTV News. Laone Legwale a barisa yanong go tsa metshameko City ke a ga kwa we malala laotso go di rolela.
tla ke go leboge gone re bantheng ka lakatšhane ka pego eo e duleng diatla ya kgang tsa Setswana. Motswana weso amogela tsa metshameko mme o di tlisediwe hela ke nna sethe ke aga kwa tshwanetse a re motabogi wa monogae wa lebelo la borre la 400 meter hurdles Victor Ntweng o feditse mo maemong a boraro ka nako ya 48.88 seconds mo lebelong la poeletso la